Sal janvar, sal. Жақсы арат екен, мына бұл. 2 деген табырос бар. Оғандар бүгін 11 феврал 2024 жыл. Соқылық мал базары, Бішкек. Чүй обласы оғандар. Қанша өкем? 250 жорғы, 2 Мынақа келші екран, мінерге тұрғын? 250. Жашы 2 2 асы жорғы, а? Жорғы. 17 деген табырос бар екен. Oldu. Bu canışkanki mi? Oldu. Bu at kızık bolsa kameraya yazsanızlar bu kişinin nomeri var. Özü hazır çok ekan. Oldu. Kaç turunda? Ekrandan kaç turar? Kaç saat tutarsam ki? Manda da bir kiçineki at varken. Bunlar sarıqaş qancha ekan? Qancha deydi odasizlarni? 160. Jashi qancha? Bishtibi? Bishti ekan to'g'onlar, 160 ming so'm deydi. Yo, nomeringizni aytib qo'ying, shep, nomeringiz. 0702 411 211. To'g'onlar 3 yaş bishti. Bishti izlegenlerge. Boyu dağı orta boylu, boyu 1.55 керек kvadrat болған. Ақшасы 160 дедім мен, көріңіздер. Мына азыр атын атта жақсы бар бақты көріңіздер азыр ортаға. Салып атқанда 10 деген тоқымдағы номері бар. Мынаны қанша деп отырсыз? Арыз сіз салышып аттыңыз бі? 130? 130 мың сом. Жашычы? Илим жылқар YouTube ака. YouTube'a неме қой бересіз. 130 dediniz buradan? 130 ha? Jaşı qancha? 2 асы екен олар. 130 мың сом дейді. Жақсы барат екен. Салыңчы бер. Жақсы барат екен ғой мына атыңыз. Ва, жақсы барат дейді. Biraz da жалтанып қалды ғой. Бышты дағы өрдеген. Чуден. Молодец. Мына бышты ушудан бирдемке чыкчыдай чыда. Салайбыз. Egard oңды алсын, Egard oңды алсын. Мынан пилде эле чоң ғой, бер-ақ басычы. Бұл бойы қаншасы ғой бұл гигант? 175. Российский бе? Жашы қанша? Бұнан 175 екен оңдар. Ақшасы қанша эле бағасы? 500 мың кем var ekan. Numerini aytı ver. 0702 71 22 60 tuğanlarına. 175. Ha, birek sal şurada koyçu. 175. Bundan geldi onlar. 2 yaş değil. Buna kaşkası var. Erteminenki ertemin turu ile geldim da gün çıkanda. Hazır bak alt baklar satıl ile geçkanday. Soda bol ile. Жануар, шындығына чоң екен да. Если жақсылап шу номерге байланышсыздар. Азыр жақшырақ неде да бір жанчак жүрділе. 300 деп сұрап қойын десем кетіп қалған ұқсайды. Қазір мынанда дағы квадрат болған бір жақшақ кетіп үшін сұрап қойыншы. Мына квадрат болған атты қанша деп отырсыз? Негіз қанша дедіңіз? Мен сатқан алып келіп едім. Сатылып айтты. Оған визит алдыған емес, просто базарға салған алып келдім. Болды. Тартқан жоқмын. Болды. Мында быштыны 200 деді. Сатып ат деп қойған. Жоқ, базарға. Мына быштыны 200 дейді туғандар. Жашы 3 жаш екен. Мына қара қанша қара? Сатылабы? Қанша? 300 мың сом дейді. Жашы қанша жаш? 2 асы екен туғандар. 5 жаш, 300 мың дейді. Бойы 1.60'тың. 1.70'тің арағы ма? 1.70 таза дейді. Нез бойы? 170. Ма, кішірақ көріне чоң кен бұл. Уру бойы екен да. Бойы 1.70 екен, 300 мың сом. Сүйткілі? Номерді айты беріңші. 0702 0702
23, 13. 23, 13, 35. Narkı na ököp sitten sitka. Berkisi pişti toğanlar. Nasıl? 3 yaş. Na bışın beri bastırıp koyun. Bugün hazan bir ken onlar. Na toru pişti. Bu laka saldılar diye. Bastırıp görünüzdür. Negizi hoş korkmuş bu. Şey türer. Bu oldu ben. Canlar pişti toğanlar. Pişti izleyenlerge azıcık baylan şöylesine. Bu oldu alıp koyarım ben. Tat koyun. Так, hazır arzanlırak atlarından so'rab qo'yishdim Qarag'ashqa. Qarag'ashqa qancha deyapsiz? 130 ming so'm. Birinchi bog' ekanlar. Ekasi-va? Ekasi 130 ming so'm. Nomeringizni aytingchi boy aka, arzon atqa. 550 menen 0550 12 84. 12 22 84 ha? Ekasi attı onlarına. Qarag'ashqa krasavchik deydi. 130 ming so'm bazı tuanlar. Arzonroq atib deganlarga mana ko'rdingizlar, baykezga baylanishingizlar. Nat qancha ekan yigit? 150. Yoshi qancha? 3 yosh pishgan, 150 ming so'm. Boyu qancha chiqib qoldi? Boyu 1.60 ekan ular. 150 ming so'm dedi. Nomeri qoldirasizmi YouTube'ga? 0501 44 06 22 dolar. Pişti 3 yaş. Deb aytibdi da. Aylantirib ko'rsatib qo'ying. Tartib qo'yaymi? Qancha deyapsiz? 200 ming so'm. Yoshi qancha? Jazga asi chiqma, jazga 4 yosh bo'ldi ekan. 4 yaş bo'lgan. Boyu 1.60 plus minus bo'lish kerak ha? Bası 200 deydi. Ulağı жақсы. Ulağı жақсы deydi. 5-5 ekan donar. Qazan ulaq, jер ulaq 5-5 donar. Bası 200 deydi. Nomerni aytыңыз. 075 54 23 94. Nah, baykezge at жақса çalaverесіздер. Қалған мағлұмат телефоннан аласыздар. Мында тоналарына 300 деймін тартып қойшы шу ұшылатмаға жақты. Ол, мына сізге жақты. 3 жаш, а? Жазға бұшты. Жазға бұшты кен. Onlar 2,5 жаш hazır. Жазға бұшты. Boyu 1.60'ın айланысы болып қалды dediniz, ha? 1.57-1.58. Sen асы қанша dediniz? 170 сұрақ адам. 170 мың сом сұрадым. Номер айтыңыз. 702 072 256 256 747. 747. Nah. Tası dançak ekan. Mana ko'rsatishadi. Mana da bir dançak привозной deb aytib жатат. Bilim, men biznikini tartib berib qo'ychi. Bo'ldi, hozir. Onlar nani taza dançak привозной degan hozir sizlarga. Bana bir ana, Qarag'ashqa Qaysini? Qarag'ashqa sen bilan ko'rib qoldingmi? Bilbeyim aka, men qisqasi Canar degan bir bratan bor, sasir, o'shani qo'yib berdim. YouTube'dan ko'rib qoldingmi shu Qarag'ashqa? O'shani qo'yish mumkin. Yo'q. O'shani qo'yish kerak. Menda bir dahshat bor. Bo'ldi, hozir videoni tartib qo'yaman, aytam. 300 degansa? 300 so'ratam degan, bo'yi 1.58 toza chiqib turganlar. Ulaqqa жаңы salmatı var, biz sıragan ma'lumotni shunday bo'lsa. YouTube'ga nomer aytib qo'yasizmi? 0551 23 04 94. Direkt salib qo'yingizmi? Realni yaxshi bordi-da, biz ko'rganingizda-chi. Mına jir etgan jonivor. Realni tuğanlar yaxshi at ekan, menga yoqdi. So'dayim. Boshqaning o bilmayman. Mına dançak tuğanlar, dançak izleyenlerge. O'spirimlarni 2-bölükü qo'shib qo'ying tuğanlar.